Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da skinete sliku ili video sa Instagrama. Naime, koristit ćemo ovu aplikaciju Downloader for Instagram, međutim ne znam da li je sigurna ili nije, ali eto, to je za sad jedini mogući način. Koristio sam prije drugi način koji možete vidjeti na mojem kanalu ako utipkate kako skinuti sliku ili video sa Instagrama, i međutim taj sajt više ne postoji, tako da eto, zamolio bih vas samo da na početku videa da se subscribe-ate ili pretplatite, bolje rečeno, na kanal i lajkujte video, jer vama par sekundi meni puno znači. To je, ajmo reći, neka motivacija, tako da idemo, da vam pokažem. Idemo na ovdje kopiraj poveznicu. Kao što rekoh, ne znam da li je sigurna, tako da ovdje stisnemo na download. On je već skinuo i to će se naći u vašoj galeriji. Eto, nadam se da sam vam pomogao. Kažem, to je jedini mogući način za ovu aplikaciju. Ne znam da li je sigurna, međutim eto, onaj sajt Downloadgram više ne postoji, tako da eto, lajkujte video i pretplatite se na kanal. Ćao.